Nikuphi-ke guys umngane wami evuka ngekublessa kanti iblessa lithwele. He guysini uzonibulalisa uFacebook. Ugeli-ke asixoxele kusikhona ubaba athetha naye kuFacebook nje kuma inbox kuyaflowa kumnandi kunje yaya. Ubaba usezusho ukuthi ucela ukuthi ezegoli ufuna ukumspoiler. Hayibo sithi sina hayibo umuntu ongamazi afene yena akana choice ufuna ukuya ifuna phela imali plus usezomthengela into eyibizayo. Uthi hayibo lo muntu nje waye evedane eqoke wena nje ukuthi uzokuthengela into eyibizayo athi phela uyabazi nabo ufana bayashela ko ma DM. Hayi sithi okay ngani ahambe yothenga amaphenti amasha impahla ezintsha nje ufuna ukuthi imbone kahle imeni. Before lokho imfakela 5000 rand imeni wayithenga imali yayi imeni. Izinto ukuthi nje ifike ebaba wathenga nje wathenga ngisho newife. Ufuna nje ukuthi imbone kahle ikhehla lakhe. Hayi ahambe ke simphelezele ke letuze ke ephiwe imali ke kuthiwa ke ezegoli. Bembuza ukuthi uzofly noma uzogibela ibhasi. Athi uzogibela ibhasi because wayesaba nami ngiyasaba ukufly ngine-claustrophobia. So naye kwayeney'nkinga zakhe yena ngathi usaba ama-heights kodwa ke hayi lento zeke-ke sile ehambe siphelezele umngane babani umngani wethu simphelezele-ke ehambe-ke yakwiplace kubo uqamba manga wathi uyovakashela omunye umngane wakhe bane-weekend away emsebenzini angazi kwaba into enganjalo he wathi bane-weekend away emsebenzini bayayikhipha kanti uhambe nama-place uhamba nama-place hayi ahambe kuchomi hayi uchomi sesamfonela samsola ucingweni hayi azatholakala uchomi athi nje ngihambe kahle guys ade sihambile siye ko-Sentinel esho iy'ndawo esingazazi zaseGoli lapho siyahala khona lo mngane wethu naye somona silalo lokho athi he akawazi kahle ama-blessa azomfaka inyoka yabo nje lokho ekhuluma izinto eyi-negative. Hayi bethu nomona nje ngoba wena utshali awunani ibless mngane se-piece of life. Hayi mngane asivideo call asibonisa indla kuyona hayibo guys yalazi izulu esemhlabeni. Hayi sincomeke guyzini-ke hayi kube mnandi kube nje yaya uchomi uchomi akasatholakali futhi efonini mayisinewari mengasatholakala efonini because kubo phela akwaziwa asazi lutho nje ngale ndawo akuyona sazi ukuthi usendaweni yokuthi nje and engakadumi nalento ama-location o-send location nani hayi kube mnandi umngane-ke siyamjabulela silokhu sifuna ama-updates ebuye si-update hayi kube khona isikhathi la anyamalala khona nje umngane ukuthi nya hayibo usinya umngane engasatholakala umngane hayibo kuhamba isikhathi nje kubo beze bebe worried ukuthi hayibo ingane yahamba iye kwi-weekend away ufonelwe emsebenzini kuthiwa akukho weekend away hayi beqala abazali bebe worried-ke manje kuthi hayibo ugeli kanti uyephi nakho sekuthiwa emsebenzini akukho weekend away besibuze-ke abazali asivele sibone ukuthi sekuyaphoqa sikumqinisisa ukuthi naye akayanga uyele kwi-boyfriend yakhe ehlala eGoli kanje uba igama le-boyfriend sazi ukuthi thina umkhulu ubani ilentuzane weshwele he guys yaphi i-boyfriend asazi hayi elentuzeke-ke abazabe eqaye bebewariphi-ke manje-ke kuthiwe kuzokwenziwa njani ama-logins akhe ku-Facebook akekho waziwa wakhe yedwa because kube kuthiwa babazi babengangeni bezama ukutrace ukuthi babekhuluma naye akwaziwa hayi kuthiwe kushithi ulahlekile phela umuntu nya ugeli hayi nya ugeli lusugela akatholakala ugeli kuthi nje after hlampe isonto ugeli enyamalele because kwasekuvule ngisho missing person case elentuzaneni police station kuse nje ugeli ufonile afike umakhona seyakhala nje intombazane ufonile uthi usenkingeni ucela ukuthi ehena afakelwe imali usenkingeni ifoni akasenayo ucela ukuthi afakelwe imali fast ngoba ucelile ukufona imali ifakwe kule number le yalobhuti lo acela ukufonela ke hawu hayibo sekwenze njani uchoyi hayi sithi soke sisithukile phela ukuthi hayibuke esikhaleni athi uzoshiya izinto eziningi mase efakele imali udinga imali yokubuya udesperate hawu choyi kanjani manje hayi
wakhe osami-ke eyifake-ke imali-ke sesikhona nje sesikubo sonke sifuna ukuzozuza kanti kwenzakaleni ayifake-ke kumakhe imali-ke afone-ke yasho lo bhuti uthi hayi yangena imali asho nathi yangena imali usezoyikhipha cash send asho ukuthi uzoyikhipha-ke yabo sesizwe lo bhuti abonge noma wakhe lo bhuti uthi ngiyabonga ukuthi ungisizele ingane yami. Hayi bo mngani sonke sesilinde ngamehla bomvu ethi makhe ubuye gibela straight ubuye usekhaya ngifuna ukuzwa kahle ukuthi kwenzekeni. Hayi lutho mngane ukufika kuhle yazi nawe God phela ukwazi ukufela uhambe ngathi usuke eThekwini it takes some hours. Hayi nakhona futhi kumele zama ungafike ebusuku because akekho umuntu indlela yokuthi sixhumane la mhlawumbe sehlangatshezwe noma ini so mefike ebusuku kusho sikuyomela lali eDurban Station kungcono mangabe ukuthi ufike elentuzaneni emini because uzokwazi ukugibela ekhaya. Hayi lentuzeke hayi afike kumngani late nje wafika emini afike kumngani-ke befika-ke sihlale ngifela sazi ukuthi usefikile hayi sefika makhe afonele ekhaya asho ukuthi ucela size sizomsusuda. Intombazane iyakhala intombazane. Hayi bo sixoleke sonke hayi bo intombazane ukhalelani iyanuka intombazane like ikusize ismell ngathi into efile unuka ngathi into efile umngani. Guys azosibulala ama place ngiyabuya ngisawupheka.